Mathina ya Mathugania ethirite akiongeleka muno a Kenya na kinya utumiri bwa ndawa. MBOGITA nikyo nende tumikirene nontu ba manto ya thirikari ya Kenya ni ethirite nende kirita ntaira cia gutetheria kurwa nontu bokenda utira nende akenya ibakuthirirwa mithangiko ii. Gicunji kia noti turuma inyanya vari igana kia andu aria mari na murimu wa meciria bururi-ri nio mari na murimu uyu thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni vuva ya namba ino kuthii nthi varia vau kavereri gicunji giki kiari 2.8. Ino ni kuringana na rekondi cia andu aria matangikiritwe thiini wa thibitari ngurani cia kaunti ya Embu ruvonge rwa mathina ma meciria ta uria county nursing officer niwe Rita Njiro aratwereithia. Kulingana na data ile yumete kwa psychiatry 2019 twali na around 123,000 or in Kenya cases, lakini in Embu there were 3,400 plus, and in 2021 the figure came down to 1,300 and a figure. That is what made the figure in 2019 to be 2.8%. So that reduction came to 0.8%. But you see in the national the figures are increasing. Kuringana na mutaaramu wa meciria niwe Lucy Ronje, ndawa cia kulevya nicio kiumo kiria kinene makiria kia mitangiko ya meciria undu umwe na maundu mengi. Utumiri wa ndawa cia kulevya na njira njuku ta kunywa njovi, kuria mira na kunywa vangi, ana kana ringi gukora umite muciri mucoku uria twitaga dysfunctional family na kithungu, kana muciri ukorwo wina mathina mengi muno wa andu aria mekaraga ringi makirwaga, kana ringi environmental factors kuria turereretwo and inbound kuria turi ni kugwatanua murimu wa meciria ndutiganagirwa muno makiria depression, kana gwikara wi mwimenu muno, kana murimu wingi tuwitaga schizophrenia, murimu wa meciria uria mundu ayaragiria uria mundu onaga indo itaikuo. Na varia vari na vata ya andu aria mari na mathina mama kuthii gucaria urigiti utaro undu umwe na andu ao gukorwa na wendo makiria kuri o angikorwa ni marenda kuvora haraka. Tupatie the community health education, information about mental health. Ndio mtu akiona dalili tuambie ni dalili gani mtu anapaswa kujiassess. Akiona dalili kama hizo aweze kujua ni wapi anaweza kwenda kupata matibabu. Na varia thirikari nene na iria cia kaunti iraurua gwikirira makiria maundu ma ugima wa meciria niguo gutethia andu makiria matigagwatwe ni murimu uyu. Gari ya Uhuru Kenyatta yongere mbeca cia funding kiri services cia mental health na vendelee gutangaza tumemene tunde na TV-ini cionthe na magatheti-ini zonthe mantu ja mental health kenda mtu wonde urori Kenya amenya kwina thina ya mental health. Ni maragia miario ino mari tauni ya Embu varia kurai na gikaro kia marigitari maria matangikagira arwaru a meciria bururi-ri niguo kuthoma uria mangimatethia wega makiria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Nubarito mwanika mushiri nonto bwandita una noto kwida tukekara gatanta kienda to chetu niba nonto bakwidira watanaite na batu ona chekinyare ingede dato anusu tukotana nonto bwandeto cheru daidatu mune to madithia ni Purity Richard Nangeto Phineas Imana.